basangiye inyambo y'ikeza. Jaraberewe dore umugeni mwiza tumusanganira. Jaraberewe. Reka rero munyemerere basaza ba Vestina muri uyu mwanya. Vestina mwashimye ko agenda agasanga umugabo Imana yamuteguriye. Ikiye karame amahoro n'amahoro. Ndi kubona saro ureba cyane gushita make urime wawundira oya Imana uwo ipimake yasabye kandi Imana ikaba yifuje ko yubakira umunsi wa none. Ubwo rero amuze Gashabarara yamushyikiriye. Yego ipimake rero ndagira ngo ababishinzwe muri protokole umugeni yaje ndaza kubimenya ngeze impande ya ipimake ndabizi ko namwenyura. Ndagira ngo rero ipimake umugeni bamumpaye kandi ndagira ngo abashinzwe protokole badufashe. Abayihangana agende gake rwose umugeni aramusanga. Umugeni ni uwawe. Vesti tera intambwe rwose, tera intambwe uzisanganire. Atiba wanyemerera amashyi menshi cyane nawe kuri Epimake na Vestina. Uyu munsi wabo, uyu munsi Epimake wari umugeni Imana yamuremeye. N'uyu nguyu bari barategereje igihe kirekire. Maze rero reka nsaba ngaho iyo mpano nziza Epima ngiye kugusaba. Epimake ngo hari impeta y'urukundo yateguriye umugeni we, arashaka kwimwambika. Uretse gato Epima, uretse mbere gatoya yuko mwambika iyi mpeta, Epimake ndifuza ko agira n'icyo abwira Vestina ariko imwambika. Umwanya ni wawe. Iyi mpano gutegura nk'umukunzi w'ibihe byose kandi dushimira Imana yaduhuje ngo tuzabane ubuziraherezo. Amashyi menshi cyane nawe murakoze cyane. Ntabwo ari ibyo gusa rero, hari n'impano nziza y'ururabo. Ururabo rusobanura urukundo. Ati nzagukunda iteka ryose kuko nawe wakunze. Ngaho mwegerane neza. Iyi foto nziza cyane maze ababishinzwe babifate